Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kanlong kasngi sa Jingmyntoi kinong Shnong ka Darrang ka bahab po ka Amlarem Civil Subdivision West China Hills District. Hadian bu Menteri ka Sorkar Jilla baru MLA ka Thany uba lak mendrumbui. Ula plipat ba ay ka Jingkieng ya Kjat ka Plashna Halor kawa Umngot. Ya kani ka Jingkieng ka betip kum ka suspension footbridge over Umngot River ka bajrong ars paasan meter lashna hapo ka border areas development programs jong usnam 8,000 khat khandai 8,000 arpo. Nalor Menteri ka ngasngi ladon langru u Director Ketenat Border Areas Development ULCH Marak MCS u Assistant Director Border Areas Development uba Jirani u EE Border Areas uba Pishulai nalor kinong Shnong bat kiwe uba lakmen reboy ka jingkran ulaong ka jingdon jong ni ka Jingkieng ban pensuk ya ka lek kawan ka kit ka ba jong kinong rep bat kanong ru ka jingkir khui kinong Shnong ka Darrang bat Amkoi nama lingba jongka anak ban kentiu ya ka kam jungok kai perthei hapo ka Shnong bat ka Thany u Director Ketenat Border Areas Development ULCH Marak MCS uli thu begari Jingkieng la sedang pentrei ha unai lur arja arpuwe bat pendapat ha unai lar arja arpusan bat kadau ka jingslam ban pendap ya ka kadai namar ka lockdown COVID-19 kinong yalam Shnong bekenthop ya wahe Shnong uba di ringsai secretary uba KM ringsai bat trebor lang suchen kilaong kani ka Jingkieng kadai ka jing ang nuat jong kinong Shnong khamtam kinong rap ki badon jakarap shashiliang ka wa Umngot hakba minshwa ki haban Ïaid lingba ya ka wa de ki lieng ka babu jingma ya ki jing ka jongki khamtam hak ayom slam bat minta hadien balashna ya ka Jingkieng kilala ban prenkam bat Ïaid lingba ya ka wa Umngot klam kanu ka jing e kau minta kalau pasti ke Jingkemen jangan aku nong nikmat orang kapai ke Jingkemen ya kita pai nong Shnong bat ya ka Sorkar hi baru kowe namar ba kijiron kam jong pai ba kat bakala kala persyang banle han ko por ngai kuble ya inong Shnong baru romba Shnong ki executive committee jong ka Shnong ki perlok nong Shnong Bakum juru yau Director Border Area Department o Assistant Director BADO Engineer napo Border Area kiperlok kiba yawan sembilan lem ha kanega por kum kadak Jingplie de Jingkieng kabala slam ba layo construction mereka pun kita saya thuk hana sibe ba input onuribon kum kata Jingplie dan purom ya kan menurut uripon nangba kum kata Jingplie de Jingkieng amdai tang kata sampai pai ba kenong perkam ni Jingkieng ya perkam ba ngaki pok keruang ba pai ba di ba perkam ni kan long ka jikal ku ya ki ba kade Jingkieng kalau ka Amkoi ba khatam ba ki sumar ki ba shifti ki sumar ka nangba kan ne shislam kudai shibun ya kade Jingkieng suspension footbridge hapo Darrang balashna lebat border area hak ada jeka Halor jangwa Umngot lapli pai ba menta kasih kudeshi jarmu kamlong kabasuk banlong unang mikmat kamlong kabasuk bankit banpa kasuntur kala bantiang kasuntur kala banpembang hanrei bantrei kakam kamlong kabasuk kadarang ke area sene kasinan ter kawa Umngot nado basdang konstitusi jonga hado menta kalong kabedantok hakapor ka mga job nongkong arajar pura nilayo ban sanction kum kini Jingkieng hapo Shnong frem lasna balat pendan kam menta la khatsau snem tak hakatem ka ba nilayo ban pendan kam ya ka Jingkieng hanong bere kaba lengkot kendet ya kane pat kane kade kabalai hajrong kawa Umngot kaba ngila persyang banden umdai tangkane hidon sakat ku Jingkieng ya kali kaba dak ngidang ap lano kan urlong hakini kita jong
Dem da kada. Hapo darang kombo ang charman. Kap kemau tempang yang Kipriu kila ban beng, kipriu kila ban kho. Hanrai ka darang, kadai ka wei, nak Shnong kiba judo benta. Ha kanu na bakam, kaba yadei berkeserka. Ha kaba kalong, MLA nongkong, ngilayo, lang baka skim asay. Nakabenta ki umbam, ki umdi. Kasnong darang, kadauki, tamabil, bakur. Kadai combine skill. Ngilayo kan sna, ya kayin school kebakrit, lembak SSA. But how to snem balada? Argar khatra tu arpulai. Ngilayo ban sanction kadai skill. Ngilayo ban sanction, ya kas primary school. Ngilayo ban pentrei ya kini surat. Ngilayo ban pentrei ya ki But ngilayo menta ban sakhi ya kini cikir. Namar balai kijia darang. Kidarang kidei kibriu bakut kapten katide. Bat kiba ya karoy kapar bat kiba kiba don ka jisno yang bat kiba ya kakam kejam. Dan tak ada nak yang kejam ngaro ngapu ya ke kebangi dewi. Mentaru di projek arpau purtam 8 tray ban penbahaya kan gawa Umngot nado dauki hadu Shnong pleng hadu seliang. Na kabenta ban penrik kentiu ya kan kecaka. Amdai tang kata Lembak River Umngot Basin Scheme Regeneration Ngilayo Ya kata ke scheme Pan penbahan nado sebenang Hadu dauki lembaka soil Kit sawan ban selok kati Ki intervention yang ki Hapo kata ke scheme lepok la finance Lembak ke Asian Development Bank Kini kide Ki Jingkieng kiba jia. Hapo kan ka Shnong jangi, hapo kan ka Thai jangi slenter jong kawa Umngot. Hapo kudeng rim. Ladap khot tendar, ladap alot ban snaya kawe kajakasa kabitna Henry namar baka tukus rok kampat dep kimpat yo dan sna. Den takadaw ke kabang kwa ban kentu ye pi kuno Kasorkar kape, kasorkar katheu. Nakabenta ban kenteu. Kasorkar hakini kinyaus nem shiteng. Hapo kati alam jong konrak sangman. Kalong kasorkar kawapai kemat hak kiliang par. Dang menne hapo anurem ngilasam ya gitiar ibadai ya ka children adolescent and digital library. Kabala depsna hapo kana kasna. Lembaga scheme dutka ka special scheme lembaga Ministry of Travel Affairs kana kasna jangpi kan sayo arphola ribukna ja. Bangkran kam nagabanta kasna jangpi. Den takada ka kabanga kanto. Kalau berpindah ban long kibreu, kibat don hikmat ban i, ban kibat don kiskor, kibat ya skeu, ban kibat don kata ban sim ban pek balai, hak por jong chang la ramboi kijia kini ke baru. Judai bahap kimana na beneng. Nama kacing angnut jong kalong kapadang don. Ke kapadang angnut mentah. Nama ban penhei kata kusrok. Kam long kabasuk kita jakaru kita kam ya kacaka kata ki umde bagim sha kin lagi ai jaka ya kasrok hai kin le rap mamong paki khap na ke ai kaban kam manta kabangin theo haga to kasngi ngada na posh nong preng ngala ong iki pek kate hangte kabadang saw
ka lens jong ka neka Jingkieng menta ngin snai ka footpath nang te hang ne ngin snai ka footpath nang te hasang preng ka jikaya Kjat lada yo jaka kamu no turis ndawan nang te unhyar ham ne ka kalikan Ïaid kan ba un point kalishane stang ban pai like na ubasa kata ka di ka bangidan ka kung kiwe kinong mikmat kiba pejngan Ngini perkat an Maria Depi kan usrok ka Shnong kalajan. Ladangin perkat manta. Den tak daw ngilar rai. Ya kata ka Umngot a river beautification scheme. Kaba ladep lasdang ban pentre. Kaba sipun di komponen ki jomka. Bat nganga sania haka sarkar bakan le. Komjoro ya kata ka river basin river Umngot basin regeneration ka ka baka soy kan le kan saban slok marngangam dan por ban ya slok iwe pa iwe kaban kam ka scheme kan wan hapo konsi ke jongan tang kata labiang umat yo manoro handai un yo hi ukun jong ka seven amlarem de ta kada ngakan tu ya pigi we ban long kibape bat ban itu yak kabangin mentala de khotandar ban develop ya katu ceka hamadan hamte bat hadau kini ki baro kimde kiba komong mene kiba wahab manana MDC jang kawar is menta hamte sendai pat malu mala ka project kan po ban puplo ban develop ya kate namar banga ngayo kane kathay ngi jong ida katigir khujong bulay kade kabala bun kijaka tiba itnat kabagang san kalang tangmangi kay bangin ri kendong ya kijaka banri kajing khoy kajing suba banri ya kata kajing shngai kom kana ka sarkar akri nyaw stem kabapait lot kaba prakhat nado kilang kami wapun kun hado ki kulong berangka hado ki samla ban ay kata kalak ban ay kata kalenti amdai tang ita ki jingroy ki balai project ki jingroy ha ki yang barong hanrai ka tin gong ka advertisement jong utu soft drink ong yedil manggimur ni dan kam sibon ngam ong balabia kedai tak daw ni deban pek ni deban sim kabu kat kitu kesana grup ka sarkar kala ai kat nospa klur kala the ai ten ki brief ong don tengah kan tu ye pi tong in pai nge pendon kam sisai ki khmat la jong pendon kam sisai ki skor la jong pendon kam sisai ki chaping la jong bang pek hato don em kata kadai hanrai bonsen misus ngeu tang ki hamsaya ki hayo hat ba kumta kumne ni tei kane ka sarkar kadai ka sarkar babat ya kula kemen rembui kom nang mai khmat jong phi ko perlok jong phi babat ya kula kakam kalaban slam amla ban len ha kane ka jingkin nong kong ki ong ba ki bakla theo tang hang ne sispa sau pheu mitan are haden ki theo tang ya na ha im them theo yang tik abatmen ona po arspa na kam dei ka masuk ngin lapar ngin persyang ru kum no manang penskem susu andai ka bakongsan galang mapi kinong sim nong keti ya kane bapin bangsa marba originally kane ka jingkieng kalong nang kabentak kinong re om yang turis ring sim kabuhi kombo ang ka jingkieng man kit kendai ton ya kidi arhoton ha teman no mayo tangirungi hakatan hat ban sim kabu dai tak daw ngakan tuy kinong ka kit kam jo ka Shnong ngakan tu ya kinong kit kam jo ka tursen society bapin kit kia
Banginnya le stom ban kunal markanne kan salong kawe na kipiang ja jongpi jonga. Haba ong jongpi kamde tanga jongpi. Kibre wan hadarang kindi syah amlerem. Kibre wan hadarang kindi syah hajuai. Kibre wan hadarang kindi syah hanong po hasimlong. Kindi syah hadauki kindi syah haus mafuslah. Katurism kadai kalat kaban injata. Marbalay kabangaplan menta kalomba sakawe kabangaplan kaba kalakan sukses kalakan sukses henry amlay kumunong persyangan ngadang persyang menta bakan mi kasrok nasabenong hangtay hajan haneng jong katuk aksay nang tu naliang kau mau kereu aksay itu ngapa kaba kibri kinwan lepek kai kacakan mau kunreu kinwan kan yang kita kata icemi, kinlek sepepe, kinlek mustem, kinlek cermang, kinlek tuksia, kinwan sekian. Bandam ni kinjat nas kerang subi, kinjat jaga kesai, ha friendship, ha sendai berlepek iki kerempukon, lepek yang itu ki temple, lepek yang itu ki nan, kiba bahandai, bak kita ki jinsna bosoka kadang plan, bak kinwan nadau ki kinwan sene, kum kader. Dan tak kadau. Tongin ya Trilang, tongin ya Amin Lang, tongin Sumar, tongin Long Kipriu, kibar Rikendong, ya kajung Sengai, tongin Long Kipriu kibar Snutu. Namar bau turis, komenin masih segi ke ongolak 4 kali, mengta Sibnai, usong ulak bantipha, Sibnai sedang nonton turis yuk kawan, ke ongodon jikul marah makalia. Marba nang ni ibarit Jingkieng, setei kedai penhe. Dan tak tahu ngidei bor-bor. Bandri ya kata kasuk kesai. Ngidai ban long dibak loy ban ya keren. Ada kono no jing ngidai ban long dibak loy ban ya keren. Orang mangi harus siapa iba ngidai ban long ban ya keren. Re om ban susim ya kata aing hati teng kawan rapat ya ka jing nong ya pi ya. Dan terama kentu ya pi. Nadu Shnong pren hadu Darrang hadu siang hadu Amkoi tongin ri kendong ya kaneka sok kesai ngin ri kendong ya kadang saudang sokun kejongi, bakin sumar ya kadang Jingkieng kejongi, kenapa kan yaisa makam deh kebat suk bangin ya sanction arsin laisin ya kaju, hoi ka Shnong peringkat kut misna biang hanusnya baladep kala ayu la ai biang pasan at paulak pati piper kasorkar kanom ladapi sumar tidak lendet kasar kanom pe marbak kampek ya kibapan kuat hendai kapek ya kiba sumar tak jindek jong kaya itu tahap hibang dek ya kabangkam dan tentang akan puy pito sumar sukher ya ki saudang ke sapu dengan pi saya sendirian ngai kublai nong Shnong kacong kadarang baro nado pasdang jong kai Ïaid lenti hakaliang ka jengok kai partai nyong tourism oros katu kebenaran baik tangkane katain ke jongpi sene kadarang bat Shnong pdek patdon kita ki kerang suri patdon kita ki pepe fol kat patdon ki egwe hanrai kane katain sene la bon tili ki snem ki bawan na ki jella ki state diri ki paper ki pai kmat be stang se ka Shnong Darrang bat Shnong pdek ki klibe ka bakumno kata ka Shnong kalong kumno kelenti ka sengken namar kane katain sene kalau Islam ke papa hagalian ke tourism kano kalau ke payment sim ya kinong Shnong jong kene kathan pat kano kalau ke jingyok kam ya jam ya piro kumjo kum kinong Shnong na kentu ya pi pai ba kene ke mensim jong pi trace tom na pan kentiu ya ke kam jengok kai pate kalau kum ke we ke ba ai kam jam ya pi kum kinong Shnong jong kene kathan hoi ngamla paklem daklet hakawe ka jingya kendu jonga ka jingya lenti jonga ay kendu ya we uba napo Mumbai uwan da Kjat marwe ngawan da nangte na po daki ngai kendu yu hangte uwan da Kjat ndrenga i ka por janmin nga I live you nga kiti o shado jowai ngaong me wan le yu sine marwe ngong wan pekai ya kini jing itenat jong kene ka thain ke jong Nong me iu ke klau sudah ilum sudah ong syangim judan kum kini
Nim ju don kum kini don bitang ki building ki ying ki bhe Kim don kum kini ki jing internat kamariang Kim don kum ne ki jing khut jang kamariang Ka jing long ki breu ru internat Ki breu ki long ki pasbon ki bachisur sidur Kam don keno Ong akpor pangarang wan sene pon ki ba penting pensme Pin leche not is kim don sipon kita ki jing harassment kita ki jing pensistam babon jai Andai dalai dalai kemat ngai bagi preusen kelong kiba sisur sido. Abnong lebat tua umngot berang kita kali. Auslam ardas khasan ada khandriu kumbla penkemau gue dari lomba yang signal labin lomba ngasupu kelu kam aba kisamla kisim ya kisinjam belum kumbaramba wat kimati yang kisamla bengkat kijilong kata kijing perkat jangan kita Shnong di ibu kalong kumenta mene Shnong jing ketiu Masumlah kublai kerpangi ucerman juga tourism usama risinsan kungwang unuka spoti pemenang di Kepor buat umama jonga ulang borni sucen berkat buat orang poti dari Kepor dan kama orang pot ihu di pun dengan kiong ba kui perkat kedua gelinti bandemir jumut bandi puson kulo mengkenti kam juga kai perkai hapok kini ke cakar jugi kekumba kalong mentai pi kedai nak disangla ba ki perkat jai nan tak Shnong ka thau jugi Al kadiru usam ada khatra dan mau agapor by Hima rumbui I sir lakman rumbui yang don idang day tangu XMA gopor idang yapun nag election ada khatra te rangkat yang kena gopor nag HDP youth wing kejila bengki jong ba rici sat kongwang lukas poti gopor dan lang jadi dan setiap habje kendu yai sar namar sir lakman idai bapati kesalwan jiwa pun gopor penyilat kumki Namnong kinong kersifia I gopor dan kama bam breakfast ini krisis pun nak kerja kalong ba ai badai sya orang ba bapet ngai ya ka thai ngujungi ni shong bani ki samla undai ban ong ba sim gani ka tai betini pun subha ha gopor election hari akan ma ko penting ka ba yong kalong ba ya ka darang ni ijngai dari bandon ya kata ka Jingkieng suspension bridge kum belong lang ka tai di prajan prasong ngujungi Shnong preng Tehoi kesim kapor dan mari kenal kedai Jingplie juga Jingkieng kedai for COVID-19 kapor lockdown kedan dan rai andala dap kumba 30% ke Jingplie na tax si serlakman rumbui wi kenti dia orang petelit dan leba sekretari kenti ke bagio bensin wat nada keslam ha kapor ke Jingpetut jangka marian ke Jingpetut jangka pertai ke bakalong ke Islam ladap hendak ni ipat kedai sa ke projek ke bala sesok yang terben ba kini ke bawa Kecil meeting jopi, aku menteri, jong ketika jelah kejuni, nampak pendem, wan alih ke fishery seru, kila ai ke periba Jingmyntoi hapok kata kejuni, ani hapok buat nasional aku beli di Kepor, nasi ke Amkoi yang aku beli, buat eka sekolah juga sedang berinjak projek kebaik, demanta Kepor dolong division minister beli Kepor layo yang kita sekolah Malaysia, yang terben sekretar kendai kewe kejikut tuba, kebak Shnong hi, opi bila ai. Minum pensabe ya kan, pelong ya kan. Kun kata kanong muna, pati kun dipatay jong Shnong darang. Samtang di kun samla, tinbot di jong dirang ba di samla. Kadi jingkar ko ba umale ulay sitom. Ngimtip lese ba haditia jingi. Kidon sibun ki ai ba sakardot ane ki ba kijinge. Ndrai wat kataru kerman sken ba imkan randien. Tangwi kentian di bahasa ikra I MLA jongi, minister jongi. Ïaid bu balik sekren ba katan jongi kadan tok pala kaya bha i de sip ba inlong MLA jong kan ikasam lamrem kasong darang ru kalau bumju I ba idan tok palat ban yo yang numik kwan uba sempang uba don kata ke ikhtiar sisin bala kren sin bala ong hoi kemun kata kalong sisin ba imla yang kata TM Isngadon bok pelat banjok kinong mikwan kibalong kum kita bun ki jingai wala kala kamslem banjok la ban pli ndrai ha ka jingim jungi kibriu klem jingai umlong tang jing suk sudah ikon ru spa ru kelalong kinong krong ngakar men skep ba ha jinglong briu kata na bun jingai kata nginang sempang bar nang start ublehi yalam nyanyi nadang itri sitam kumjuru kalong yau nang mikmat jengi bat jengi kinong hitkam jam Shnong
ngidon gi sibut gi ngai ndrai ngim kan randin bat usok jog jog kadai mentak ski te ka Jingkieng ngai burom ngai khublai ka ban kong e sia o male uba la penlong sisa ya kan gi Jingkieng kumba kalong menta ya gi trajaka u majim jim rengsai bam kuai hedwar blai ubala sedang ningkong ai ulai ma uhi uba ailat nani uba prakenti ba kan ke Jingkieng kan mbangin yo lat pansna kabar ke distri jaka ba kinong rep ba na sene siliang na kiliang ki jang melim kam kumu nong utrai bri utrai jakarep ubala ailat jengi ban penlong ya kene ke Jingkieng tega na kerpat iki pai ba banan ni sakman ngin sabu ya kan notice board ka banjede begini Jingkieng ba pinbut nanti pin sumar kane kamde ke jong na simet kane kamde ke jong hitman kane orang ba Shnong ndai kane ke jong mi lang boro sngau ba sumar bat bud ikendan ladang ngiyoi ngiyoi pin bud nanti bat punyai kumba pebat pin sumar ya kan Jingkieng kenang bakan ne bat kan sekri hok yangi bat kan tio ga ya ofat hakling tourism bat hakling dong